Mostar je grad kontrasta. Grad u kojem sunce zna biti oštro, a ljudi tihi. Grad snažnih žena, sporih jutara i ideja koje se ne rađaju glasno, nego duboko. U okviru projekta Inspirativne priče mladih poduzetnika i poduzetnica od ideje do zajednice danas razgovaramo sa mladom poduzetnicom iz Mostara. Dobar dan, ja sam Mirjam Novalić, dolazim iz Mostara i osnivačica sam brenda Vert. Prije nego što je Vert postao brend, šta si znala da želiš? Kakva si zapravo bila kao djevojčica i da li si tada osjećala potrebu da stvaraš nešto svoje? Od malih nogu sam se zanimala za stvari vezano za to, najviše za umjetnost. Pošto su mi roditelji isto tako umjetnici, uvijek sam živjela tu umjetnost, samo si čekao trenutak kad ću ja da ispoljim na način na koji ću ja da izaberem da to bude. Tako da od malih nogu sam se bavila crtanjem, uvijek sam crtala neke haljine iz moje mašte koje sam tako vidjela. Tako da u srednjoj školi sam pronašla babinu mašinu, šiveću mašinu na spratu, tako da sam nju uzela i napravila neke od svojih modela koje sam do tada crtala. I eto tako je to počelo da se pretvara u jednu puno veću priču, pošto sam uvijek imala više followersa na Instagramu i kako sam slikala te svoje haljine, ljudi su me pitali za njih i pitali me kad će da dođu u prodaju. Tako da je tako iz te priče to krenulo da postaje jedan veliki proces, jedna velika ideja. Odrasla je u kući u kojoj se umjetnost živjela, a ne samo posmatrala. Kćerka roditelja koji su disali scenu, muziku i riječ. Dok je Mostar nosio poeziju Aleksije Šantića u svojim ulicama i dok su se stihovi koje danas pjeva Adnan Jakupović širili gradom, ona je birala tišinu. Kada si odlučila krenuti, jesi li imala osjećaj da znaš šta radiš ili si jednostavno odlučila pokušati i vjerovati procesu? Pa nekako zbog svog samopouzdanja znala sam da će to uspjeti, ali to je jedan period gradnje toga svega. Tako da je tu uloženo puno vremena, puno razmišljanja, puno ideja, puno realizacije i to sve dođe do krajnjeg produkta koji predočite ljudima. Sam početak često nosi najviše izazova. Kako je on izgledao za tebe i šta ti je u tim prvim koracima bilo najteže? Svaki početak je na svoj način nekako težak i trnovit, ali je važno da uđete u taj proces spremni i sa dosta samouvjerenja u to što radite i da uđete spremni u smislu da imate pripremljeno sve što vam je potrebno za to, što ne bi trebalo da zahtjeva puno vremena, ali naravno na tom putu uvijek ima nekih poteškoća koje dolaze sa samim odabirom toga što radite. Živimo u Bosni i Hercegovini gdje se ne proizvode materijali, tako da od raznih dobavljača nabavljamo materijale i dok to dođe do nas bude većinom dosta zakašnjenja, tako da se moramo naoružati svim tim materijalima, koncima, iglama, apsolutno svemu, da ne bi posao stao usred gužve, na primjer, ili nešto tome slično. Pretpostavljam da se trebate naoružati strpljenjem, tako? Jeste, naravno, toga uvijek treba. Pjevat ćemo šta nam srce zna. Je li bude neki kupaca koji zahtijevaju na određeni datum da nešto bude gotovo, a da vi ne stižete? Jeste, uvijek zahtijevaju na određene datume, pošto su naše haljine dosta autentične, ljudi ih biraju za neke posebne prilike, tako da od njih zahtijevamo da nas jave na vrijeme, a mi se uvijek potrudimo da završimo to i isporučimo na vrijeme. Dizajniramo stvari koje su nekako povezane između tradicije i modernoga, tako da uklopimo to dvoje najviše zajedno. Mislim, zavisi opet koji model je u pitanju, što se traži od tog modela haljine, tako da u suštini sve zavisi šta zahtijeva to tačno. A što se Mostara tiče, u Mostaru najviše inspiracije dobijem, pošto stvarno mostarska nekako tišina u čitavoj gužvi je posebna sama za sebe. Ispod tvoga bagrema je hlad. Tako da nekako baš volim doći u Mostar, sjest na kafu i nešto crtat i tako je to. Uglavnom na osnovu toga to sve nastaje. Jesu li kupci zahtjevni? Otprilike su kupci zadovoljni time što im mi nudimo, a uvijek smo otvoreni da prihvatimo želje kupca, klijenta i da prihvatimo njihove želje, da ih u realizaciju dodamo na naše haljine, na primjer, šta god je u pitanju. Uglavnom prilagođavamo se, pošto ipak se to šije po mjerama i faktički po zahtjevima. Tako da uglavnom otvoreni smo za sve dodatne želje kupaca, ali svakako da im se sviđaju naši proizvodi onako kakvi jesu.
takve proizvode imamo konstantno i trudimo se da imamo konstantno i to su proizvodi koji se većinom najviše prodaju, a kada su limitirane edikcije u pitanju, onda to imamo samo toliko u toj količini, to kad se proda, nažalost više nemamo, ali uvijek se trudimo radi upita da ponovo nabavimo nešto slično, eto barem nešto slično ako ne možemo isto. Grad u kojem gradimo često nas oblikuje. Kako je bilo graditi nešto svoje u Mostaru? Je li ti grad više bio podrška ili izazov? Pa grad Mostar iskreno po meni, za mene više je bio podrška zato što glavna moja inspiracija i početak je baš iz Mostara. Tako da sam povezana nekako sa Mostarom. Iskreno smatram da nije važno u kojem gradu počinjete. Mislim da uvijek to zapravo u vama, nebitno gdje se vi nalazite. Ali tu uvijek postoji ta ljubav prema tom početku i baš to mjesto odakle je to počelo. Tako da dosta inspiracije se zapravo započeto iz Mostara. Iz tog grada, svjetlosti i sjene, nastaju i njene čilim haljine, komadi koji ne prate prolazne trendove, već čuvaju duh mjesta iz kojeg su nastale. Evo i ove čilim haljine koje su stvarno popularne na našem brendu, one su baš iz toga nastale iz tih mojih šetnji kroz stari grad, bilo kuda po Mostaru, tako da sve zapravo počinje odatle. Dobro, sve dakle počinje od neke inspiracije. Jeste. Mostar ima snažan identitet, tradiciju i kontraste. Koliko te sve to inspiriše danas? Koliko je po tvom mišljenju važno slušati savjete okoline, a koliko unutrašnji glas? Pa iskreno, savjeti od okoline i komentari od okoline su uvijek prisutni. Tako da smatram da od toga treba uzeti ono što je najbolje i da zapravo od svakoga koga sretnemo ćemo čuti nešto dobro, htjeli mi to ili ne htjeli, tačnije trebamo da to predočimo sebi u nešto dobro. Tako da smatram da na kraju dana uvijek treba poslušati sebe, ali na osnovu toga što okolina kaže da svoje mišljenje formiramo. Koji komentara bude više, pozitivnih ili negativnih? Pa na negativne se ne obaziremo, ali bude naravno svega osuda i super stvari i ljudi koji vam poprave dan svojom porukom, komentarom, bilo čime. Tako da samo je važno da držimo glavu ispravno i da idemo pravim putem i da idemo putem onoga što smo izabrali, da ostale stvari nekako zanemarimo u tome svemu jer su stvarno i zanemarive. Kada vidite svoj uspjeh koji ste do tada ostvarili, stvarno nije važno da slušamo te komentare, nije važno za našu ličnost, niti za naš posao, tako da najbolje je to zanemariti. Koliko vas inspirišu ti pozitivni komentari? Pa iskreno mnogo. Na osnovu toga znate da se vaš proizvod sviđa ljudima koji vašim klijentima da se sviđa, što je suština tog posla. Tako da stvarno nam mnogo znači kada dobijemo pozitivne komentare. Koliko imate klijenata koji vam se stalno vraćaju? Pa imamo dosta stvarno klijenata koji nam se vraćaju stalno i oni su nekako pogon da nastavimo dalje i da uvijek izbacujemo nove i bolje proizvode i da unapređujemo svoj rad. Tako da oni su stvarno nekako razlog da ostanemo tu. Pretpostavljam da nije uvijek bilo lako. Je li bilo trenutaka kada si se ozbiljno zapitala da li ima smisla nastaviti i šta te tada zadržalo? Nije nikada došlo do tih trenutaka iz razloga baš te samouvjerenosti i činjenice da ono što radim je zapravo dobro za svakoga oko mene. Tako da nikad nisam došla u tu fazu gdje nisam bila sigurna ono što radim. A svakako da me na tom putu zadržalo sve dosta što sam ostvarila, stalni klijenti, ljubav prema tom poslu, posvećenost i zapravo taj posao postane vaš život. Moj život je postao ovo što radim. Tako da nekako je to dio svakodnevnice i samo ide svojim tokom. Svaki put mijenja i nas same. Šta si kroz ovaj proces naučila o sebi, a šta prije nisi znala? Pa naučila sam zapravo koliko sam strpljiva i izdržljiva u stvarima koje odlučim i shvatila sam koliko mogu da uspijem kad se u potpunosti zadam i posvetim nečemu. Tako da definitivno je proces bio dug i nastavit će da bude dug, ali uživam u njemu i svakom momentu što taj proces donosi, u svakoj nedaći ili dobrim stvarima koje se dese. Pa kroz ovaj proces sam definitivno naučila da treba da imam dosta strpljenja u ovome svemu i da prihvatim taj proces kakav on jeste. Naučila sam da saslušam osobe pojedinačno šta tačno žele, kako su njihovi zahtjevi, kako bi mogli da im na najbolji način ugodimo. Uvijek se trudimo da klijenta prihvatimo onakav kakav on jeste i da se udubimo u tu njegovu suštinu, tačnije šta on tačno želi, kako bi došlo do tog njegovog zadovoljstva. I uvijek se trudimo da budemo ljubazni, pošto to ljudima mnogo znači i
stvarno često dobijemo komplimente kako ljubazno odgovaramo na poruke, što je jako važno. Danas kad pogledaš Vert, šta ti je važnije, sam posao ili ljudi i zajednica koji su se kroz njega povezali? Pa nekako mogu reći da to dvoje ide zajedno, uz posao da se stvaraju mnoge veze sa ljudima oko sebe, od fotografa do modela, do šnajderica sa kojima radim. Tako da to sve postaje jedna velika zajednica i koje se stvaraju tako lijepi odnosi koji traju godinama i godinama i nekako nađete te lojalne osobe kojima ćete se uvijek vraćati, koji će se vama vraćati. Da li bude nekih izazova poput da ti se fotografije ne svide, da model nekad ne nosi kombinaciju onako kako si ti zamislila? Pa uvijek se nekako to sve poklopi zato što smo svi u mom timu sličnog razmišljanja, sličnog viđenja Verta kao brenda, tako da se nekako sve to na kraju poklopi kako treba i većinom mi se svide slike, većinom se svide modeli i modeli se stvarno trude da najbolje iznesu Vertove haljine i stvarno im na kraju dana to stvarno predobro stoji i oni jesu razlog zašto haljine prodaju jer su one te osobe koje prodaju, koje promovišu moj brand, tako da se trudim da sve one u stvarnom životu nose modele mojih haljina, tako da nekako je to sve to zajedno ide i svi smo zapravo jedna velika familija. Za one koji prvi put čuju za Vert, kako bi ga ti opisala u nekoliko rečenica i šta želiš da ljudi osjeti kroz taj brand? Opisala bih ga kao jedan brend koji je posvećen ženi i da se istakne ženina ljepota, odnosno ono što je najljepše za ženu da nosi i što mi smatramo da je najljepše za ženu da nosi. Tako da trudimo se da se žena osjeća ženstveno u našim haljinama i da stvarno se pokaže ta ženska ljepota. Mladima mogu da poručim da je pravo vrijeme za njih da krenu odmah sada jer pravi trenutak jeste odmah sada.